Anın manızın, manisin dilbegene dilbi sığgı çok bir kere. Deyçe çok süylöke. Durgandı, oturgandı dilbi. Gümaman çatıp alıp, cıvanday turlap süylü. Dıyırı kızıtan, etini ısıtan. Gözü joker, tırpıra, on alakta buralıp, düğülüp cam çıkar. Harlanıp uğrayıp, bal damızlar, uğur damızlar. Aktı kara, karanı hak, tazanı ıplas. Iplası taza kaynandırıp jürmeyi var. Bir buldan sözü bir olsa. Ne buldan söz oynanır? Adam için var bolsa olamatadı. Çok bolsa tangdayında tapatadı. Бар болса көрмейді, күчін бойға емес, ой бойжейді. Бой olsa ой өсті. Айтқан ақыл болса, оққа бақпақ. Кейді сылық, кейді бұл. Сылық дегенім езге, қос, көркем. Нақ нәрсен, қыт қойғандай жүрегі, шұпасы көп сөздер сөйлейді. Ал қылық дегенге, ал ешен, опыртал, маңыз, героз, жиратартман, ажан, мүнчүмөй, тиштенек аттай, жакташма, чаржайыт сөзүрүз. Анандагы доктор түрлөрүн айт. Түрлөрүн бал дил, у дил, чечен дил, печет дил, жумшак дил, узун дил, кыска дил, уч дил, лопок дил, чаар дил, зар дил, тикенек дил, сүзөнөк дил, шыканак дил, эң баш дил, жана башка. Dil östürüy, çoğuygon uzarın. Uzarsa kılık, uzarbasa sılık. O bucak uzarsa on durbay. Tabiatı, den gücü, hareketi, жүрөк менен менин керемет күчүнө кеңдиктеш эришат. Сылык булуктар далышууларды көрө тамырларынын кагышына жарашат. Бир чыркыраган чындык, калыс, жөө, же камшаа урушат. Кошомо сөздөрдү учураганда элдин баары көрөт. Жакшы сөз агынан жаралганда бенденин ич дүйнөсү жаңылана түшөт. Жаман сөз жан кейиккенде ыйманы ыйдап жиберет. Анын дилинде ар кандай жаман ойлоп, уруктап тукумдай баштайт. Элдин акыл эс уйкусуна турмуштук жаралган жуунду ойлор, буюмдар, алардын даниги болгон учкул канат, кетик сөздөр, дал алтынга болгондо дагы тазасына тең эмеспи? Дал ошондуктан жарбас, бузулуп жиберес касиеттерге ээ. Турмушта акыл бир сөзү менен акылсызды сороодон чапканы азбы? Что олтуна? Көз оту тайсалдатууга үпүрөтүү болсо, сөз оту ардантууга, намыстантууга, эске келтирүүгө, начарды жакшыртууга. Заттын ичтени, томкубуз байланат. Ошондуктан эне тили жеригенин ой